sa atong election fora. Kulunes sa mga councilors, ngawan po, mayors, and vice mayors. Tigdarwa. Ngawan po, rorumrumunta, so pinag-usip ko kaninyo na tatandaan tang maray, iisipon tang maray, atiron tang maray ang mga marurungog ta at mga mababayag ta ngawan na gabi. So, naglalaom po kami na di kita mig-kriarkin mga uring-uding rimong-rimong o karibukan, tanganing maintindihan tang maray. Mabayad ta, marungog ta, pag-isip-isipan ta, isabuot ta, pagturutimbangon ta. So, mga ngod, sabi ni Monsignor, yan na ba yun? Sok Villegas, dapat ayatunta agrasya nin Diyos. Tanganing i-guide kita kana pagboto ta, kuya na, o maabot na eleksyon ka May 13. Kamu pong mga isadinguan, inaayat man na mo na uno man ang karaya na masumpungan o masagap ninyo, maintindihan ninyo sadi, i-relay man ninyo sa to pamilya ninyo na mga odasadi, ag sa mga neighbors ninyo, tanganing makatauman kamo kingatikat, na liwanag sa ito mga diri na ka-attender kali. Finally po, sana because of this series of fora na ginigibota, maging preparado kita kuya na eleksyon ka May 13, asin pagkatapos na kita bumoto, pwede kitang masabing taas noo kitang makasabi na di ako nagpabakal, ko boto ko. Thank you. Salamat po. Nguwan po marurungog ta ang mensahe kakanatong acting election officer. We would like to hear a message from Mrs. Ria T. Matukan, our election officer. Our parish priest, Reverend Father Louis Oxiano, our assistant parish priest, Reverend Father Serafin Amaro, members of the PPCRV, panelists, aspiring candidates for the mayor and vice mayor of Baao, Camarines Sur, all voters, everyone, good evening po. So first and foremost, I would like to commend the effort of the PPCRV through the leadership of Father Louis for conducting this political fora in connection with the upcoming May 13, 2019 national and local elections. So dakulong tabang po adi para kanato na mabisto akanatong mga kandidato para man po maipahayag ninda akanindang mga plataforma, asin plano para kakanatong banwaan, asin para man po kanatong mga botante para po kita matabangan na magdesisyon sa pagpili po ka mga lideres kakanatong banwaan. So, 12 days na sana po, election na. Nakakakaba pero nakaka-excite. So, gusto ko pong ayaton sa lambang usad na magkaagko po kita maka-Diyos na pagpili ka mga mimuno po ka kanatong banwaan. Sabi po nga ni sa moto ka Comelec, Vox Populi, Vox Dei. Na ibig sabihin po, the voice of the people is the voice of God. So kanatupong mga botante nakasalalay, a futuro ka kanatong banwaan. Para po sa mga botante, ayaton tapong pirmi anang guidance ka ng Holy Spirit, tangani pong ipasabong kanato kung si isay po amaninigong tawan taka kanatong sagradong boto. Asin para man po sa mga kandidato,
asin suportadores ka mga kandidato. Pwede po kitang magkampanya para o laban sa kandidato, pero not to the extent na below the belt na po. Kadakol ko pong nababasa sa social media na mga post po na smear campaigning or character assassination, mga pakaraot laban po sa mga kandidato na minsan po sobra naman. So, maski po nga ni magkakapamilya, magkakabarkada, nagkakaagko po di pagkakaintindihan o nagkakarautan sa buot dahil sa politika. Magkakampi man po kita o magkalaban sa politika, permita pong tandaan na dita po alinon anang respeto po sa lambang usad dahil puro man po kita igin ni amang Diyos. So si isay man po amang ganang wan na umaabot na eleksyon, sana po siya amanguna ngani pong magkaagko po kita katuninungan otro asin pagkakausad para po sa ikakarahay asin ikauuswag ka kanatong banwaan. Let us pray and make this election credible, honest, orderly, and a peaceful one. Good luck po sa ngamin na kandidato and God bless po sa ngamin na botante. Again, thank you po and good evening. Very well said, Miss Matukad. Thank you very much. Sana po na-enlighten ka mo kadtong sinabi ka kanatong election officer para mag-guide kita kung si Isaita dapat iboto ka na Mayo 13. Alright. So, nakababayad po ako kin mga igin, langray, na ngamin kapdabuong pamilya, isadi. So, reminder lang po, agko kita mga trash can sa kanatong mga patio, kung ano man na kinakaon. Let us leave the patio clean. Opo, sana po mangyari yan nga nun. Okay, we now proceed to the reading of the guidelines and introduction of the panelists. This will be done by the parish coordinator of the PPCRV. Please welcome Mr. Willie Bulalakaw. So once again po, good evening kanatong amin sa Dikay Batta sa PPCRV, mga kandidato for mayor and vice mayor and our panelists, mga taga Baao, Diyos maray na gabi po kanatong amin. So ang role ko, ipaisi kaninyo kung ano ang magiging prosedimiento ka nagigibuwon tang political forum ngawan na gabi. So the same with the political forum that we had ko April 29, this will be divided in two parts. So, unang part po ang pagpabisto. Sinasabing pagpabisto kanatong mga kandidato. And they are given for vice mayor candidates, they have 10 minutes to present his or her plans and platform of government. And for the municipal mayor, they are given a maximum of 15 minutes. So, after that, we will proceed with the part 2, which is the question and answer portion for the candidates. So, the first set is the questions coming from our distinguished panel. So, they are given 2 minutes. The Vice Mayor is given 2 minutes to answer. However, if the other candidate would like to answer that same question, he is given 1 minute also to give the answer. And for the municipal mayor candidates, he is given 3 minutes to answer that question. And if the opponent o kaya na usad na kandidato gusto man sumimbag sa question naan, he is also given 1 minute to state their retort. And after that, we will proceed with the questions from the opponent. So linawon ko po that the questions na itinataon ninyo kanamo pag under our judgment of the panel na simbag na during the pagpabisto or na i-answer na ko panel, we will no longer read that question. Pero po, so mga questions
na at the end of the questioning of the panel na diri pa na simbagan, then we will pick it up and answer to have it be answered by the candidates. So, agkupo kita tulong platform to send in your questions. Number 1, you can write the question on the piece of paper. Agkupo kami mga volunteers from the Parish Youth Ministry na agko piece of paper and ballpen, you can write it. Second, you can send it to 0912-719-7577. So kami na po mismo ang makare-receive ka na questionaan. And pangatlo, those who are not here present, you can ask your question by commenting in through Pasada Rinconada live on Facebook. And we also have IMJ Interactive live on Facebook and YouTube. So, pero po, napipick up po na mong questions, those questions that are relevant and buko pong personal attack. So, amo po. And after the question and answer portion, each candidate will be given another 1 minute for their final words. So we will do our best to pick up all your questions and have it answered in this political forum. Pero po, pag diri na inabot ka oras, we are sorry kung diri na maiungaan na questions ninyo. So I would like to introduce the panelists na migtabang ka na PPCRV ngawan na gabi. So the first member, nakaibatan na siya ko Monday. He is a retired teacher and the vice chair of the BOD of the Baao Parish Multipurpose Cooperative, none other than Ma'am Feli Palencia. The second member of the panelists is a retired teacher, presently at mission with the Caceres Mission and an active lectors ministry member, none other than Ma'am Ophel Manalo. And the third member of the panelists is a college professor at Ateneo de Naga University, none other than, also a member of the lectors ministry, none other than Dr. Agnes Salvadora. With them is the assistant parish priest of St. Bartholomew the Apostle, Reverend Father Serafin Amaro. So they will be the panelists for tonight's forum. So, reminder po sa mga audience, if you are overwhelmed, you can clap your hands. Pero po, let us give respect to the speaker by not shouting or by not yelling. So, clapping of hands sana po kita. So, we are asking your utmost respect to the speakers. So, side comments and other irrelevant comments is not allowed. So hopefully, magtinabangan kita tanganing maging peaceful ading political forum tangawan na gabi. Sa liwat po, Diyos maray na gabi ka na to ngamin. Okay, thank you very much, Willie. Okay, so we will now proceed with the political forum proper. Ipagigilid ko naman na dito, baka madidistract naman yan ka na ko pag bumibit nga ako, ay time na nga yan. Okay. Okay po. Mayors and vice mayors, this is going to be the setup. 15 minutes po, opening sa mayors. Pag 10 seconds po, makarurungog ka mo kin bell. And then pag maximize na sa 15 minutes, madakol ng bell. Tapos di pa nanggad na po ika pinupundo, puputulan na po ika sa sound. Ama po? So, ganun po ang ating setup. 10 seconds, makarog na ika kin ting! Gustong sabihin, naggupe ka, 10 segundos. Pero pag nag ting 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 ting, gustong sabihin, na maximize na tapos na po sa oras mo. Alright. So, we will now proceed with the opening statement for our vice mayors. You are given 10 minutes
to do so. All right. We will start with Vice Mayor Norman Badiola. All right, sir. Your 10 minutes starts now. Salamat, Odessa. Mga Reverendo Padres, Father Amaro, saka si Father Louis Oxiano, mga distinguidong panelist, miyembros ka PPCRV, Madam Ria Matukad, mga nabobotan kong mga taga-Baao, Diyos maray na gabi kaninyo ngamin. Una, akan akong pagpasalamat na natawan kin lugar na makipag-usip kaninyo, maisiyan ninyo, akan namong mga kaplanuan, akan namong pagkatawo, akan namong mga ginikanan tinapusan. Ako po si Norman Eduardo Pastor Badiola, tubong San Nicolas, pero po sa nguwan nag-i-star na ko sa Buluang, Baao. Tanakaagom ako sa pamilyang Tiraw, Bulalakaw. Ako po ko nag-i-eskwela sa Baao West Central School. Consistent first honor student ako. Nagtapos ako sa St. Monica Academy, first honorable mention. Ako yan na Corps Commander, Leadership Awardee, team captain of the debating team, and at the same time, associate editor of the school publication. Kupag college ko, linuog ako sa seminaryo sa Baguio City, sa St. Gabriel's Passionist Seminary. Nag-eskwela ko sa St. Louis University, kung sari ako nagtapos kin AB Philosophy minor in English. Usad akong academic scholar, naggraduar akong cum laude. Pagkatapos ko na mag-eskwela, nag-ilang ako, kaya di ako nakapagpadagos pagpadi. Nagtuturo ako sa UNEP. 26 years akan akong eksperyensya sa pagtuturo. Kaya nga ni kung nagtuturo ako, si Liling Marasarte, naging kong estudyante kadto. Ako po nailihir o na-appoint ako bilang OIC Kagawad. Tapos OIC Vice Mayor. Then in